din hukum Islam tasniah dirafa dengan alif dinasab dengan ya dijah dengan ya contoh jaa zaidani raaitu zaidaini maratu bi zaidaini maratu bi zaidaini hukum isim yang lima dirafa dengan waw dinasab dengan alif dijah dengan ya contoh jaa abuka raaitu abaka maratu bi abika maratu bi abika hukum jamak mudzakkar salim dirafa dengan waw dinasab dengan ya dijah dengan ya contoh jaa mu'minuna raaitu mu'minina maratu bi mu'minina maratu bi mu'minina hukum jamak muannas salim dirafa dengan dinasab dengan kasrah dijah dengan kasrah contoh jaa mu'minatun raaitu mu'minatin maratu bi mu'minatin maratu bi mu'minatin hukum isim manqus dirafa dengan takdir dinasab dengan zahir dijah dengan takdir contoh jaa qadhi raaitu qadhiya maratu bi qadhi maratu bi qadhi hukum isim maksur dirafa dengan takdir dinasab dengan takdir dijah dengan takdir contoh jaa Musa raaitu Musa maratu bi Musa maratu bi Musa hukum isim layak sarif dirafa dengan dinasab dengan kata dijah dengan kata contoh jaa Ibrahim raaitu Ibrahim maratu bi Ibrahim maratu bi Ibrahim hukum dirafa dengan takdir dinasab dengan takdir dijah dengan takdir contoh jaa ghulami raaitu ghulami maratu bi ghulami maratu bi ghulami bi'in qara sahih akhir dirafa dengan summa dinasab dengan fathah dijah dengan sukun contoh zaidun yaqumu zaidun al-yaqum zaidun lam yaqum zaidun lam yaqum bi'in qara yang lima dirafa dengan nun dinasab dengan wanun dinasab dengan wanun contoh zaidun yani zaidun al-yariba zaidun lam yariba zaidun lam yariba bi'in qara muta'alliq dirafa dengan takdir dinasab dengan takdir dinasab dengan huwa alif contoh zaidun yaghsha zaidun ayaghsha zaidun lam yaghsha zaidun lam yaghsha bi'in qara mubtada dirafa dengan takdir dinasab dengan zahir ya dinasab dengan huwa ya contoh zaidun yarmi zaidun lam yarmi ya zaidun lam yarmi zaidun lam yarmi bi'in qara mubtada dirafa dengan takdir dinasab dengan zahir waw dinasab dengan buang waw contoh zaidun yad'u zaidun an yad'u zaidun lam yad'u zaidun lam yad'u Yes.